أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Kaum muslimin sagang muslimat tautua sagang sarbat tangkung asen niaka kepakala biri niaka dasin hadasi niaka masian dekarang Allah subhanahu wa ta'ala rilino sangkia mangir lor bokona karang Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran ta selanjutnya ya mianturi pasibuntulam makalimayanne ya. Kita qawaidul arba' areka qawaidul arba'ah ya miantu nia ija kiri pasalana nikania anjo tau kaper karyolo eri kaida makaruaya ya nakana apala doanga mangirinjori wali-walia areka berhala-berhalana tau solea areka nabi-nabiya nakana sullanna nana parippe seka mangir karang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jari napak jari perantara, anne kesyirikan, anne dosa paru mangir karang Allah subhanahu wa ta'ala. Kasaba ya sanna sikali nalaranna agamaya. Allah ta'ala nasuruh ki langsung apala-pala doang mangir iya. Ibadah aku siang mangir ia langsung udu'uni astajib lakum. Siagang anja toka perkarolo nakana kusombai sulan nak jari syafaat. Ya. Lebam ini jelaskan lalu angkana ya anja nikana ya apala taqarrub ya sulanna na tambari pesa mangir karang Allah subhanahu wa ta'ala na nyomba maringannya Allah ta'ala kamanya ki pala doang mangir nak bita nakana sulanna nak bita aya tambah na pakarip pesa mangir karang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya pelajari kamakamannya ya miantu nikana ya as-syafa'ah syafaat niyakinin ne nikana ya syafaat kuntuto jengin ya ana iya kuntu tojingi ni ana tapi paralu ni ising angkana ya nakana syekh ya tileba na babatuna ya miantu dalile na ni kana ya syafaat kasabat na ni ingkari niya anjani kana ya syafaat ya lasing kamay kana ya perantara asyaf'u as-salana kanana ya miantu ganna as-salat tunggalin jaki bara pala doang amar karang Allah subhanahu wa ta'ala anne tawaya tawappan jariya syafaat perantara mangir karang Allah subhanahu wa ta'ala tinana langsung iamnya nakana anne wali-walina pemberi syafaat risesena karang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya jadi para leonis yang kana jadi kana syafaat ya ni arwah. Ya, jadi dalil annabana nakana karang Allah subhanahu wa ta'ala angkana niat toje yam antu tau kafir karyolo aya pala ki syafaat mangir karang Allah subhanahu wa ta'ala ya pajari syafaat ki marangan naya karang Allah subhanahu wa ta'ala. Nakana Allah ta'ala wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Ya, jadinya to kafir karo Allah to musyrika nasomba marengannya karena Allah subhanahu wa ta'ala padahal anjo marengannya Allah ta'ala tina na kulle ansari mudarrat tina tunna kulle ansari manfaat. Bajik kodina tina kekuasaan tina kemampuan anjo nasombaya. Wa yaquluna ngampanakana haula'i syufa'auna indallah.
Iya. Yang asing anena karena pemberi syafaat kujiri sesina karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia jari perantara. Iya, ia jari perantara. Jari nakanan ni tau solea, ya. Nakanan ni tau solea, harap ka. Ero ka solanna, niya syafaat, baturi iya, untuk inakke mangir karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kanan nan jito nyombe tau solea nakana, ya, uridu minhu as-syafa'ata li indallah. Ero ka syafa'a mangir ini tau wali-waliya. Solanna nana paripis kamar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Solanna nana pasalama karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya minna parallu nising. Jadi nakana syekh. Wasyafa'atu syafa'atan. Jadi selanjutnya nakana syekh. Jadi kanaya syafa'at ni ruah. Ya. Ruah rupana. Syafa'atun manfiyah wa syafa'atun musbatah. Syafaat manfiyah. Syafaat yang ya ditiadakan. Syafaat tenang. Ya, syafaat batil. Ya. Jaga syafaat musbatah. Nah tetapkan agama yang kana ya niya kunto tojing itu nang apa. Fasyafaatul manfiyah. Iya. Anjani kana syafaat manfiyah, syafaat ni ingkariya, syafaat ni buang, syafaat salaiya iya miantu nakana syekh makanat tutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Ia miantu apa? Adakah syafaat ni palaka? Mangiri marangan naya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mangiri pasalat tinaya niya mampu pasangalin Allah ta'ala. Iya. Tinaya niya mampu pasangalin karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dalilna nakana karena Allah Subhanahu wa ta'ala ilan Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Sikam makinane matappaka ya ka beriman mangir karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Anfiqu mimma razaqnakum, infakkangi apa-apa ni alek bakaku sariang ko dalle mangri kau ngasing. Sebelum batu ya miantu seria Allah. Tena mo nak matu-matu ya miantu joni kanaya jual beli. Pak danggangan. Tena mo nak matu-matu wala khulla tena todo khulla. Ya miantu pasar batangam pasingayang. Tena mo wala syafa'ah sagan syafa'at. Wal kafiruna humudz zalimun. Si tujin-tujin nan jeni kanaya tau kafir iya miantu tau zalim. Tau panggokan kesyirikan. Ya, tau panggokan kesyirikan. Jadi anne syafa'at tena nak kulle ni pala mangir marangan naya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasaba anne syafa'at ka Allah ta'ala ampatani. Iya. Allah Ta'ala ampatani. Iya. Syafa'ah makaruya. Nakana al-syekh. Wasyafa'atul manfi al-musbatah. Hiya allati tutlabu minallahi. Wasyafi'u mukramun bisyafa'ah. Wal masfu'u lahu marradiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idhin. Kama qala ta'ala, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Jadi syafaat anne akuliya musbata na tetapkan ja agamai angkana niya iya miantu syafaat ni bala kamangar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarinna syafaat kan la ta'ala patangi. Tina kulle ni bala mangari nabita ri malaika ka. Iya. Jadi sallan ralo ribo ko nabita memang kulle kina sare syafaat tapi tina kulle ni bala mangari nabita. Ibalik imari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kisare syafaat tah.
Sari idin Nabi ta sallallahu alaihi wasallam sari syafaat ya Allah. Ya. Ni bala ki mair karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sulan ninggapa syafaat. Ya. Ia menjadikan syekh ini. Wasyafi'u mukramun bisyafa'ah. Anjok kuliah sari syafaat kama Nabi ta dalur boko. Tau mati syahid ka. Ya. Saya gambar dengan naya. Ia miantu dimuliakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nakulah sari syafaat. Iya. Nanjo to ni syariah syafaat. Anggap ya syafaat salan rolor boko. Kama Nabi ta. Kama umma isilanga. Dia katapa. Dia ka beriman. Dia katina na musyrik. Anggap ya syafaat. Ia miantu tahu ni ridhoir karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ridhoir karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apa na? Nakana syekh. Wal masfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idzin. Ia miantu anjo ni syariah syafaat rolor boko. Tahu ni ridhoir karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kananna segampang gokanna. Terlebak namun diizinkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, ia miantu Nabi sallallahu alaihi wasallam ibarat. Ia menjelaskan Allah Ta'ala, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni. Inaya kulli asyari syafaat pasangalinna lebat diizinkan pi. Jadi kama Nabi ta kulli asyari syafaat ummana. Ya. Sulanna ibarat anjo ya mesti nantamar neraka tina nantamar neraka. Isari syafaat Nabi ta kulli nantamar di surga. Anak-anak cadia, ini kaum mutira, ya. Di sisi kaum mukmininga, aku lesalan nasari syafaat, tahu tuana. Tapi ane paralui ni ising, anjo ni kanaya syafaat, ya, lebih mini bahasan kanaya anjo ni nafika nga jelas. Syafaat tidak nak kulit ni pala mangeri, marengannya karena Allah subhanahu wa ta'ala, mangeri perkasala pasalat tinaya kulit mampu pasangalin Allah ta'ala. Iya. Ya kama bara air kegasing tena kulle pala kegasing mangri marangan Allah taala. Punan jo kulle aja, lebani jelaskan kan ya. 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 Kamarilino. Ya. Aku lagi pala syafaat sulanna na nasariki bantuanna presidenga. Ni pala ki purinanta wakil presiden bara ada ka menteri apalagi syafaat. Ane kulle punarilino. Ya, kasabak kulle jinago kang ibar ane purinanta, pamanakanta, na sulanna na penuhi proposal ta ibar permintaan ta. Tapi anju tenaya kulle mampu, tenaya kulle ngau kang ipasangalinna karena Allah subhanahu wa ta'ala tena sama sekali na kulle ni pala. Iya. Kami ibar ya. Ero kigasing, palaki syafaat, kagasingan, sulana nagasingin barengannya karena Allah subhanahu wa ta'ala, tidak nakul. Jarin rini, para lalu ini isen, ruwa syara'na anjo ni kanaya, syafaat. Iya. Maka seria ya miantu, ya, rini, kandungan nari, syafaat, maka seria ia miantu sarap maka seria ia miantu na izinkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi apa nak kulle ngapa syafaat seria tahu pun na ini izinkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mana pun Nabi tak kulle sari syafaat mangirum mana tahu masih mati syahid ka ya mati syahid ka medan perang kulle na sari syafaat pemenangan. Ya. Tena na kulle sare pasangalinna diizinkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini para linising. Ini ni kana ya syafaat musbatah manfiyah. Tena batuan na tena syafaat. Pasangalinna diizinkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Sara makaruaya ia miantu ya bertauhiki anja tauhid syariah syafaat.
Niridoi kananna niridoi ya panggokanna. Iya menikahnya syafaat musbatah. Iya. Syafaat musbatah. Jadi bara iya. Kama ikatan ni umatna Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi ni isingkani nasare syafaat ummahna. Solanna tamari suruga. Tapi tena na kulle na bita na papalakkan syafaat mangar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tena kulle na sare syafaat anni umma'na punna kafiriki, areka musyriki, areka munafiki. Na'udzubillah. Jari ni idin kampi. Ya, rikaring Allah subhanahu wa ta'ala na bita siakan ni ridhoi pi anjo taulang gapai ya syafaat. Jadi contoh ibarat atau mutirang anak-anak. Iya. Tatun na jadi tina pa nabalik. Iya. Di sina ang kanaya kulli na sari syafaat nakiyot totoan ng tamari suruga natina ng tamar neraka. Jari sarana anne tau anggap ya syafaat nabita syafaat tau mati syahid ka syafaat anak-anak. Iya. Adaka malaika ka sallallahu boko sallam tena na kulling gappa pasangalinna tau ni ridhoi pikananna siagang ia miantu panggaukanna. Intina ia miantu najelaskan ulama ka niapi ia miantu bertauhid akidah na baji kitena na panggaukan kesyirikan mangar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Imjinakan Allah Ta'ala wala yashfa'una illa liman irtada. Tena na kulle nasare syafaat anja kulle sare syafaat salan rolor boko penadizin kemudian Allah Ta'ala malaika kana binabiya ya mangarumana ya tau mati syahid ka siaga marengannya ya kamal kurang kulle sare syafaat salan rolor boko ya Tonia ka puasa ria amalan tena na kulle mana puing antik kamajay na puasa na punna musyriki punna apanggau kay kesyirikan. Jadi injak kuliah ka pasyafaat ya miantu ahli maksiat dari sesena taunia ka bertauhid. Ya berakidah tena na musyrik tena na munafik. Tena na kafir. Ni ana jipanggokan dosa. Iya. Ni ana jipanggokan apa enggak kondosa. Jadi tahu tua segan serbat tanggungan senia ko pakalabiri. Tena na akmatu matu safa'ana nabi tamangari katte safa'ana malaika safa'ana anat tani kamutiran ratun na jadi ya safa'ana Al-Qur'an amanna pun nibacai safa'ana puasa ta sallan roller wa kamanna pun jai puasa ta pun ini ki musyrik. Punna niyaki musyrik. Punna niyatina na baji tauhidta, akidata. Iya menina parallu ni bapilajari. Iya menina parallu ni ising. Kasabatina na matumatun yung syafaat na takuliah sari syafaat dari boko na kanan Allah Ta'ala. Wa ma lidzalimina min hamimi wala syafi'in yudha. Iya. Tena ya miantu agam baji. Ya, daluri boko sisina tau zalim. Ya, tena ganna sama sekali. Sagan tena todo akulin sari syafaat. Akulin diterima syafaat na daluri boko punaniki musyrik, punaniki kafir. Punaniki na'udzubillah apanggokan dosa mangar karena Allah Subhanahu wa ta'ala ni ganaya dosa kesyirikan. Dosa kesyirikan mangar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tua segan sarbat tanggungan senia kau pakalabiri lan rikam mana mi anjo na maiki nagi pelajari agamata solanna naki salama rilino la bila bimangar lor bukuna karena Allah subhanahu wa ta'ala. Na baji ni senna ya miantu angkanaya ralor boko ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni isinkangi asare syafaat mangri ahli mauqif kah niaka ngayari pada mahsyar ya ratunna nabi marainga apala mangri Allah Ta'ala
Sulanna na niringankan ahli mauqif ka segera ya mintu na putuskan karena Allah Subhanahu wa taala ya nak bita jibawa ya disingkan karena Allah Subhanahu wa taala ya suju mangere karena Allah Subhanahu wa taala pala doa mangere Allah taala na puji Allah taala ya na terus na pala mangere karena Allah Subhanahu wa taala na nakana mo nanikana mamair nabita irfa ra'asaka angka mi ulunnu ya mentu mari mako suju ambau mako kanami kul tasma wa kul tusma kana mako apa nukiroki nilangirgi wasfa tu syafa apala mako syafaat iberi ko syafaat jadi rini te nato nakulle nabita asari syafaat dello riboko pasang alinna ya mi antu ya ni isinkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang anjuk kuliah salan isare safar lor boko sekali popole na ulang-ulang ya mi antu iya jini ni ridai ya karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya mentu ahli tauhid to tinena penggukan syirik hari kali bagi penggukan syirik tapi toba ami sebelum memutiranya ya tiba mi ya toba mi sebelum memutiranya mangir karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi tahun ni akan nyomba kuburan, apala-pala doang mari kuburan, ni apala-pala doang mangere marangan Allah Ta'ala, mangere nabi-nabi ya, malaika ka, ya. Tau saleha wali-waliya, ti nanak kulleng kapasafaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni akan sariya mangere, ya, nabina. Ya, kasaba sekali papuling kipala kini safa kamari Allah Ta'ala, ya. Naki gaukang ya mentu yang asin sara-sara na sulanna na isinkan ke karena Allah Subhanahu wa taala anggap pasyafaana niya kakulen sari ke syafa. Jadi kesimpulanna anjo ya syafaaka ya mentu dinafikan atina ya mentu niya kenipala mangeri marenganna ya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya areka niya kenipala ya untuk tau musyrikah kama Nabi Ibrahim tena na kulle pala syafaat mara Allah Ta'ala sari syafaat apa na tau tuana kasabak kafir lagi azar Nabi tena na kulle papalakkan tena kulle na sari syafaat ya mi antu mangir tau tuana makna sagam bapa na kasabak kafir lagi mangir purinanna ya niaga kafir kama purinanna Abu Talib tena na kulle na papalakkan syafaat kekhususan ya Abu Talib niringankan jibawan syafa'an. Niringankan ngiri pasisa pepe narakana karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak nak kulle ni sare syafa'at asulu ri pepe naraka. Na'udzubillah. Jari tau-tua segan serbat tanggung asin ya aku pakalabiri. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Baik ini pelajari ni akidah tauhid ke segam baji-bajina. Ya segam baji kasabaan ya mi antu modal lumpota ya ikat tenikane ya rupa tahu puner kesalama rilino labila bira lor bukuna karena Allah Subhanahu wa taala ya dasina niya manfaana matumatunna apa ni pelajarian luas subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.